Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 20 Kamena, polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'inzego z'ibanze mu karere ka Kamonyi yafashe itsinda ry'abantu bagera kuri 3 bakekwa bujura bwa televiziyo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Abafashwe ni abasore babiri bafite imyaka 19 y'amavuko na mugenzi wabo imyaka 18 bafatiwe mu mudugudu wa Nyarusange, Kagari ka Remera, umurenge wa Rukoma, ahagana saa 11 za mu gitondo. Bafatanywe ibikoresho bagiye biba mu bitandukanye birimo televiziyo 3, mudasobwa 2 n'ibikoresho byazo, radio na bafure zayo 2 n'imfunguzo nyinshi cyane bacurishije bakoreshaga muri ubwo bujura. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Emmanuel Habiyaremye yavuze ko bafatiwe mu rugo aho bari baragize ububiko bw'ibyo bibye biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. Yagize ati uko ari 3 bafatiwe mu bikorwa polisi yateguye hagendewe ku makuru yamenyekanye aturutse mu karere ka Bugesera ari naho bakomoka, ko bakora ubujura bwo kwiba batoboye inzu no gushikuza abantu ibyo bafite bakiruka, nyuma bakaza kwimukira mu karere ka Kamonyi. Habanje gufatwa 2 babanaga mu nzu iherereye mu mudugudu wa Nyarusange, bafatanwa ibyo bibye birimo televiziyo 2, mudasobwa 2 na radio. Berekana mugenzi wabo bakoranaga nawe wari ufite televiziyo mu bwoko bwa flat. Nyuma yo gufatwa bavuze ko bakoraga ubwo bujura mu karere ka Bugesera no mu mujyi wa Kigali batobaye cyangwa se bafunguye inzu bakoresheje imfunguzo nyinshi cyane bitwazaga, kandi ko ibyo babaga bibye babibikaga aho mu karere ka Kamonyi bategereje kubigurisha. CP Habiyaremye yaburiye abantu bakomeje kwishora mu bujura ko bakwiriye kubicikaho bagakura amaboko mu mifuka bagakora imirimo ibateza imbere, bitari byo ko bazafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Hamwe n'ibyo bafatamwe bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Gacurabwenge kugira ngo iperereza rikomeze, ibyo bibwe bisubizwe ba nyirabyo. Ingingo y'ijana 66 y'itegeko nimero 68/18 yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya $1 million ariko atarenze $2 million, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi agera kuri 6 cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo y'ijana 67 ivuga ko uwibye yakoresheje guca icyuho, kurira cyangwa se yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho utemerewe kwinjira, kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa se isanzwe ibamo abantu cyangwa se mu nyubako zikikije, cyangwa se kwiba byakozwe n'abantu barenga umwe. Akaba ariyo ngingo y'amategeko y'u Rwanda ihana abantu bakora ubujura nk'ubu ngubu. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko Minisitiri Biruta yatanze ikiganiro mu mwiherero w'abahagarariye Polonye mu bindi bihugu ku isi. Nk'uko amakuru akomeje kugira agaruka n'itangazamakuru bitandukanye bivuga, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Polonye Lau Zbigniew ku birebana n'uko ibihugu byombi byakomeza umubano n'imikoranire mu ngeri zinyuranye z'ubukungu. Ibi biganiro byabaye ubwo Minisitiri Dr Biruta yitabiraga inama ihuza abahagarariye Polonye mu bindi bihugu izwi nka Poland Ambassadors Conference 2023 yabereye mu mujyi wa Varsovie. Minisitiri Dr Vincent Biruta na Lau baganiriye ku mikoranire y'ibihugu mu ngeri zitandukanye zirimo ubucuruzi, ubuhinzi, umutekano, inganda n'ikoranabuhanga. Impande zombi zakomeje ibiganiro bigamije kurebera hamwe uburyo bwo kunoza imishinga ya Polonye irimo iy'ishoramari mu Rwanda irimbanyije, ndetse no kurebera hamwe ibice bitandukanye bishobora gukoranaho. Muri biganiro kandi abaminisitiri baganiriye ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'imikoranire mu rwego rw'uburezi n'umutekano no mu by'ikoranabuhanga yasinywe muri 2021. Muri diplomasi abayobozi bombi bishimiye umubano w'ibihugu byombi uko uhagaze. Uyu mubano ukaba ugaragazwa no kuba harafungwa ambasade nshya y'u Rwanda mu murwa makuru wa Varsovie 2021, na Polonye ikaba igiye gufungura ambasade yayo mu Rwanda. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku mpande zombi kandi bagarutse ku bijyanye n'uburezi, cyane ko muri Polonye habarizwa abanyeshuri b'Abanyarwanda bagera ku 500, kandi ubuyobozi bw'iki gihugu bukaba bwishimira intambwe batera mu myigire n'imyitwarire myiza bagaragaza. Ku ruhande rwa Polonye, Minisitiri Lau yashishikarije u Rwanda gutanga imikoranire n'ikoranabuhanga ritangiza ibidukikije nka kimwe mu bikomeje gushyirwa imbere. Ati nk'uko iri koranabuhanga ari kimwe mu by'ibanze u Rwanda ruhanze amaso, ati nabwiye Minisitiri Vincent Biruta ko twifuza ko imikoranire yacu nka kimwe mu mushinga w'ikoranabuhanga izwi nka Green Evo yashyizweho mu gufasha mu ihererekanya ry'ikoranabuhanga ribungabunga ibidukikije ku rwego mpuzamahanga. Impande zombi kandi zijeje impinduka mu kunoza imikoranire mu by'ubucuruzi n'ishyirwa mu bikorwa ryabyo.
hasinywe kandi amasezerano y'imikoranire yo guhugura abakozi b'abadiplomate mu rwego rwo kwimakaza imikoranire na diplomasi hagati y'u Rwanda na Polonye. Minisitiri Lau kandi yagaragaje ko kuba mugenzi we w'u Rwanda yitabiriye Poland Ambassadors Conference 23 bifite igisobanuro gikomeye mu mibanire y'ibihugu byombi, kandi ko u Rwanda ari igihugu kivuze byinshi cyane kuri Polonye mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muri urugendo kandi Minisitiri Vincent Biruta n'itsinda ry'Abanyarwanda bari kumwe bakiriwe na Perezida wa Polonye witwa Duda Andrzej ndetse na Minisitiri w'Intebe witwa Morawiecki Mateusz. U Rwanda na Polonye basinyanye basanganywe umubano mwiza, kuko ku itariki ya 5 Ukuboza 2022 Dr Biruta yakiriye i Kigali yanagirana ibiganiro n'intumwa z'iki gihugu zari ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije witwa Paweł Jablonski. Bari bitabiriye inama yiga ku ishoramari ry'uburezi Business and Education Forum nka kimwe mu bimenyetso byerekana ko umubano w'ibihugu byombi uri kwaguka vuba na bwangu. Duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi muri Uganda bisha abantu barenga 40 barimo abanyeshuri 38 mu gitero bagabye ku ishuri ryisumbuye riri mu karere ka Kasese kari mu burengerazuba bw'igihugu. Ignatius Bayizi Kampala adufitiye inkuru irambuye. Inzego z'umutekano za Uganda zatangaje ko icyo gitero cyagabwe mu saa 5 z'ijoro ubwo batwikaga inzu abanyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye rya Rubiriha riri ahitwa Mpondwe bararamo. Iryo shuri riri mu birometero hafi 2 uvuye ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atakimbia jamaa. Abo ni abasivili batuye Mpondwe ubwo bafataga abantu batandukanye babashinja kuba bakorana na ADF. Bakimara kubafata babashikirije abashinzwe umutekano. Uko niko byiriwe ahantu hatandukanye muri Rubiriha mu karere ka Kasese kari ku mupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abashinzwe umutekano bavuga ko igitero cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ufite ibirindiro mu mashamba y'igihugu cy'igituranyi. Itangazo ryasohowe imbere n'abashinzwe umutekano ryerekanye ko abanyeshuri 20 bishwe, ariko nyuma y'iperereza ryimbitse batahuye imirambo myinshi yatwitswe mu nzu y'abanyeshuri b'abahungu bituma umubare urenga 40. Mu nzu y'abakobwa ho bishwe baciwe imitwe no kuraswa, mu gihe abakobwa 6 nabo bavuga ko bajanywe ari bazima. Ibi byabaye mu gihe ingabo za Uganda zimaze umwaka urenga muri Kongo zikorana n'ingabo z'icyo gihugu kurwanya ADF. General Dikolum, umuyobozi w'ingabo za Uganda muri Kongo, yaje muri ako gace aho icyo gitero cyabereye, avuga ko abicanyi bari bamaze iminsi 2 muri ako gace. Uyo kijana iko umumu alipoonyesha shule yeye akaenda. Umusore weretsa wa ADF aho iri shuri riherereye ari muri aka gace, yerekanye amazu atandukanye ay'abahungu n'abakobwa bararamo. Nyuma abicanyi babona kuza, babanje gufungira hanze inzu y'abahungu mbere yuko bayitwika. Inzu y'abakobwa ntabwo yari ifunze, barinjira nuko barabatemagura. Ndasaba abantu bose kuba maso, niba hari umuntu utamenyerewe muri aka gace mumufate, mushake abo bantu bayoboye ADF bari hano. Amakuru dufite nuko ADF yaje hari nijoro bakamara iminsi 2 hano, kandi babanje gushaka gutwika imodoka ku mupaka wa Mpondwe. Bahabonye abasirikare bacu bagira ubwoba, niho bapanze kuja gutwika ishuri. Sasa ndio kurudi kwa nini kwa shule. Itangazo ry'igisirikare ryavuze kandi ko icyo gitero cyagabwe n'abarwanyi ba ADF bagira kuri 5. Rivuga ko bakoresheje matera abanyeshuri bari baryamyeho kubatwika, nyuma bo bashimuse bakabikoreza ibyo kurya basahuye mu bubiko bw'ishuri. General Orum arasobanura uko abo bicanyi barimo guhigwa. Sasa hivi tumetuma ndege kila sehemu inaenda kuwatafuta. Ndege tayari kohereje indege mu mpande zose kugira ngo dushakishe abo bicanyi. Turashaka kubanza kugerageza kurokora abashimuswe. Duraha hari imirambo y'abanyeshuri batwikiwe mu nzu, ntabwo abavandimwe babo bashobora kubamenya. Polisi n'abandi bahanga bagiye gukora ibipimo by'amaraso kugira ngo bene wabo babamenye. Ya nani na mtoto ya nani? Sylvester Masereka, umuyobozi w'ibanze wako gace, aravuga uko byabaye n'ingaruka byateye mu karere ayoboye. Mu baturage ubwabo bicanyi basubiraga inyuma, bisha abandi bantu 2, abandi 8 barakomeretswa. Ibi rero akabituma umubare w'abapfuye ugera kuri 41.
ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwe mu babuze ababo avuga ko iki gitero cyabaciye umugongo. Ati nabuze abavandimwe bari abanyeshuri ndetse n'abandi b'abaturage bishwe. N'igihe gikabije kandi nta magambo dufite yo gusobanura ibyabaye. Ni igihe cy'agahinda gakomeye. Si ubwa mbere y'umutwe w'ibitero muri aka gace ka Kasese mu 1998 nabwo bagabye igitero kuri indi shuri gihitanye abanyeshuri 80. Umutwe wa ADF unashinjwa kugaba ibindi bitero bitandukanye mu gihugu birimo ku mabisi atwara abagenzi no ku murwa mukuru Kampala nabyo byahitanye abatari bake. Abashinzwe umutekano batangaje mu kwezi kwa 12 umwaka ushize kwako karere hamwe n'ibindi bice biri ku mupaka n'igihugu cya Kongo bishobora kwibasirwa n'ibitero bya ADF ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Uyu mutwe wagerageje kugaba ikindi gitero ahitwa Semuliki hafi na Kasese nyine mu mpera z'umwaka ushize nuko igisirikare gishobora kubasubiza inyuma no kubica mbere yuko